Menteri Sarkar ubah kami ikatnat Urban Affairs ubah singaw balang dahar, bad Menteri Sarkar ubah kami ika Home Jails ubah Sanbor Sulai, haka arpu arteri uyong kila lumi kejingelang bani taisani, haka beidei bad kejungtemu bantai ika Central Jail. Bad lasim ika rai, baka Urban Affairs kan ajaka ba arpusan ika, ha sauli ika tanat jail bantai ika Central Jail. Hakani kejingelang kini ki Menteri Sarkar kli taisan ibha hakabai dei ba kejing betha joka yeng kasari ke bah kli du jong kari ba man laki jela ki dei bandan ya ka Central Jail kumta da kejing menjur lang jong kini ki artli ki tanat Sarkar lasim ya karai ba kini ai mar keliang ya ka jaka uba asing balang uloong ba ka Urban Affairs kan ai ka jaka ka ba arpusan eka ha sauli bat katnat jail part kan ai ke jaka syaka Urban Affairs da ke jaka ke badan ha Shillong District Jail ke badan ha Jail Road ke badan San Eka uloong ba ha katayo ke banwan kini ki artli ki tanat Sarkar kin saya soino ya ka soskular bani shemar keliang ya ke jaka uba asing balang uloong ba menta katnat Urban Affairs kan penkre ya ka detail project report lani ke DPR rengkat ke jingi trailang baki he jokat na jail na kabenta ban sinano ya ka Central Jail ya ka balak milenti ban penlut kumbasan po klur tengka bat on sarairu la on te ya ka ni ke jail na ka scheme joko sarkar jela ni jong ka sarkar pedeng spun ko ada kala ai ba kala request gisti man gide men ka Central Jail dan number 1 an halor tu ni no rim te kum tu kumbala sandrum na ngila isonga meeting bat ka urban bat ka jail department tinggal ayah semua tu lah ya dari board department ngin ay no ki jaka kumba apusan nakar hata ya janum saudi ni news lo an kin ay pa dingi kin jaka juli gudon ha to jail road kata de ni ken la yebet kita la agreement yet to sign only kejimut ba ngin ay no ki jaka te kin ha warno tin sinaya ka jail ndala de ka jail complete kin lenyo sete ngin sim ko arban ngin jaka ni that is final everything's okay today with today meeting kani ka jaka ka bodon kani ka jail hamne po jail road kadon bakal no ka jihe kani kadon sanakar approximately kong pendep sekot Islam nya daga jing tok nya sancha agreement we are agree and number 2 ngin ya create room sek DPR and go for the construction of jail after the construction completely na tang ini hen awano kin kibaro kin ka jail kin move sete in sim kin jaka kan tak tu ka por company bar ka de ka prime land ke is kadon bon ki purpose ke department of urban affairs kalau kumni agreement ngin sanyo in few days mo nang takin prepare DPR dan adep ke DPR they'll send for sanction and go for construction urban department will implement it munu bon selain ke jail wada the president no dekat ka tanah urban affairs la ekan ni ketaro in the change la de sign agreement the it's urban affair consultant will prepare the DPR for the jail with the advice from the jail department as per the latest new guideline of Central Jail hai kumbak lo mas hai kan em gatu kalau kumnima na marka de Central Jail nya ga guideline ka change ki porfi ta try kan hai try minimum kan persen conclusion na baru facilities te ka jail ka office komplek ka tuguni piti bi ka jail marga sipang ka kumang bukum kan state jigal ka jong Central Jail try ka don gi itu ka tu mla ban go beyond ina sina tikat kum ka Central guideline ba tekan hai betang ka fencing do ko ibu kan hai ma minimum 50 crore try kan policy tiga kan yang bisa subuh yang san popular kan blok di state government kan di ban ada central government legum ni maringi fa proposal tin se perkag in fa from central scheme state scheme yet to decide